contract ayikho ngoba uthenge cash sign up justify yakho to people information no izikhathini wena sikunikeza iphepha lakho because there's no contract yebo permit yeah igama lami mina ngothibela ngokaphongose njengoba ngilapha iminensiza uSeries Dunge njengoba ubona nje bafethu ukuthi ziyanda imoto la ekhaya sekunecagwe 3 nathi lapha eduze kwethu sithena lento ezasibize niyibone niyazi mhlawumbe ikisitshela ukuthi ngabe kuphi ifihlo yayo sizophinde futhi sibe nendlela ukuthi sithole indlamlezi ikisitshela ukuthi kungani ukuthi zonke imoto zala ekhaya izithembu futhi ithenga la ekhaya nje ukubona nje ukuthi amacagwe sekuze kwafika kucagwe 3 zonke lezi imoto zisuka la ekhaya njengamanje ngithi ngikhulume nensizwa uzwe lethu uSeries Dunge mfowethu ngiyaphila nto Thibelo uyaphila mfowethu sikhona mfowethu sikhona sichazele mfowethu imfihlo yakho ukuthi umsebenzi wakho umi kanjani ngoba ngiyabona even naneviki elizayo unendlela kusefrance lapho oncono khona ngamagalelo akho umsebenzi wakho ukuthi uyinsizwa esebenza kahle la lezi zindlu zokudayisela lapha kwaStar Motors sitshela ukuthi imfihlo yakho wathinta indaba enkulu mfowethu le ndoda ibambe elikhulu iqhaza kumina ngilokho ekwenzile ungamangala bangitshela izimoto ithenge kulonyaka zontathu yeah endoda ke akulula ukusebenza nayo ngoba ivele sikutshela manje ithi yiphi imoto ekhola lapho ngifaka ngitransfer imali or ngizoswap imoto entsha ufuna imoto enye lapha manje kufanele kwenzeke manje konke lokho so uthola ukuthi ke vele mina ngihlese ngahlezi ngilindele ngoba sengiyayazi futhi lensizwa ingisize kakhulu ngoba uthinta indaba enkulu yohambo lolibheke eFrance ngiyahamba ngolesine idlala igalelo elikhulu lensizwa ehambeni kwami nokuthi ngibe umunye oqokwayo ukuthi ungabahamba phambili okumele ayobuka iFrance ibhekene neSouth Africa neIreland ibhekene neNew Zealand irugby kuzobe kwama semifinal izobe ibulalana lensizwa mfowethu ngibonga kakhulu into engenzele yona angazi ngathini ngathini mningi into eyenze kumina ngazi lezi imoto ithenge kulonyaka zontathu bafethu njengoba nibona zontathu zithengwe la ekhaya nawe ungamsebenzisa uzwe lethu lo wakwaDunge noma ungambiza ngoCyril ikhona inamba yakho mfethu zidayise ngoba njengoba usuje walapha nje kwi-TV kwindlamle ze-TV yilo ithuba ngaleli bafowethu yonke inkosi yabadayisi le 3 esini ngenahani bafowethu fonele manje nansi number 079 391 4698 079 391 4698 noma ngabe isiphi isikhathi uzongithola uthengisa lo uhlobo lwe yonke noma ngabe yini sisithuthuthu ngokunika lakho kunjalo nje mfowethu asibuye ke njengamanje sifuna ukuzothola inkosi yomaskandi indlamlenzi ukuthi isichazele ukuthi yona konke lokho ngikwabuka kuumlingo nje zonke imoto cake 1 cake 2 cake 3 kwenza kuwo lonyaka ngesikhathi esithi nje asingabe sithi yakho indlamlenzi mfethu inkosi yomaskandi sakubengela Dibana habasha cha ngiyabingelela kwindlamlezi TV TV yethu yala ekhaya asibuki masifuna ukuzoza interview la ekhaya so lesisho le bafana nokuba namakhamera uzale bakhamera kodwa ngifuna ukisho TV yethu siyabonga ke lapho hambo wethu uhamba kahle kakhulu siyabonga cha ngifuna nje umuntu osekhaya umthatha umbeke ukuthi yini le ekwenziwa heheka ukuthi yonke inhlobo yemoto ethengayo uthenga kule ndoda uthenga la iStar Motors sitshele siqale sisho ukuthi namhlanje samukela icagwe 3 February bengithenga icagwe 1 Everest kwaya angisazi ke noma ngoJune noma ngoJuly ngibe sengithenga i-H1 ibhasi kuyicagwe 2 namhlanje ke samukela iToyota Corolla Quest okuyicagwe 3 ngonyaka njalo kodwa ngenyanga nje so kubalula kakhulu ukuthenga la kuDunge ngoba uma ngithi ngifuna imoto manje icabanga nje angizazi bekuyini emaviki adlule ukuthi hayi ngifuna imoto ngamthinta ngangeke iflight ngathi awungenzele imoto lapho engayithola nje engakwazi ukuyithenga nje cash ayikho ekhona base ikhona imoto ekhona bese ngithumelela ngayo ase ngithi hayi ahlale kuyena ngithi yonke into engingane le yenziwa ngaphela ukuthenga imoto kuyi-process
ungena uku-apply yonke le nto uthola number plate ngathi ngoba ngijahile akakayihlala ngitshela mase ngidinga ube ngiyibhisi kwangenzela ukuthi hayi angilande namhlanje yiyo ke ikhona abantu abayibonayo ngoba kulenze izinto imonto ngongena mdada eminingi ngiyathunyelwa phela yonke lonto kodwa uma ngabe uthike thenga indlela kodwa nakhona ngicabanga ukuthi fidile emva kwenyanga engakule indlela yena sokuxhumana bonke abantu abangakwazi ukuthi sifekile ngesisakala sitsheleke mfethu ngoba le i-Everest uthema uyikhipha ngokuveza ukuthi uzofuna ukuthi ingahambi njengokuthi ayizukuhamba kula kuba yilihashi eliqabaqola yonke South Africa njengoba uyihamba nje wosukhipha i-H1 ekuyicapha 2 ukuthi yona lokwazi ukusebenza sitshele mhlawumbe inhloso ithini ngale capha esithathu hayi le capha esithathu imonto nje uhlobo laka Toyota engiyithengele isalukwazi ekhaya ugogo ukuthi akwazi ukuthi uma ngabe khi wakhona sala phansi komcamelo bayifuna njengabe ufuna ukuyemholweni yabo avele nje amemeze mayememezile nje abafowethu ekhaya abanama license bani yo ngena nje thatha imonto hambisa abafuna kuyakhona imonto nje lena ezosebenza nje ukuthi ugogo ayelafuna kuyakhona kuba siyabonga kakhulu ucagwe nje ucagwe lo obhalela wena ucagwe kushiwa ngayo ho hayi imonto nje yakhe mayifuna ukuthumela inkandla komthengela isinkwa mayezi sikhumbule nje amadumbe belapha nenkwalini lapha emakethe ebomlandela amadumbe ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu indlela bafethu ubese uye usangibamba sangisonde nesikhandana nalo namanje sigcizelela igama lodwa uma ungamthintile uselilo kaDongi asikwazi ukuthi ngabe ngempela lezi moto uyithenga siyabonga